Vi znate ko je prvi muezin u islamu? Vi znate ko je Selman el-Farisi? Selman Persijanez od Persija. Za koga pejgamber reče Selman minna ahlul bejt. Selman je moja familija. Zašto bi reći Allah je njegov gospodar, Kur'an je njegov ustav, Muhammed a.s. je njegov pejgamber. Bilal ibn Abi Rabah radijallahu anhu prvi od muezin u islamu, koga se oslobodi Meka i pejgamber a.s. mu reče na Bilala skači se nad Kabe. Skači se nad Kabe, nad Allahova kuća da vikneš ezan. I koja Bilal se skači gore na Kabe, uglednicite, mekanskite vodači. Rekao, zar je ovoj crn, ovoj crn, gavran, nešto je gavran, crna ptica. Znači, ko se skači Bilal ibn Rabah na Kabe, ašrafu ahlu Mekka, uglednicite na Meka, koji to dogaš bili vladari, poglavari, rekao, zar je ovoj gavran, ova crna ptica da vika jezan. Kakvo vreme dočekavno da vidimo toliko poniženje. Ali Bilal ibn Rabah imaše crna boja, imaše iman. Ona je ta spojka, to je malo što go spojimo ovaj ummet na Muhammed s.a.v. Kako reče pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Vernik kon vernika, ne veli Arab kon ne Arab. Viš ova vera je Allahova vera, ta internacionalna vera, ta ki spojila svi te luče koji svedoče da Allah je meniven gospodar. Bel crnec, bez ogled koji jezik zboruvat i koja nacija pripađat. Zato pejgamber s.a.v. jednog reče, ko vikne na Bilal ibn Rabah radijallahu anhu, reče, ja Bilal, inni sama'tu kar'ana alejke fil dženne kabli. O Bilal, snoš ti vlegov od džennet i slušnav ti pred mene od džennet. Bilo crnec, od Etiopije, od Habeša. Što praviš neko je tako golemo delo, što ti si, što vleze pred mene od džennet. Znači, ja Rasulallah, sekoj pa to Allahov pejgambere, koga će rasipe v abdest, vedno zema v nov abdest i vedno sklanam farekati. Pred pejgamber a.s. i slušao pejgamber negovite čekori u džennet. Zato inna hadihi ummetukum ummetan wahide. Ovo je jedan istven ummet. Jedan ummet. Od istog na zapad, od sever na jug. U koja džamija da vlezeš? Gledaj, svi te muslimani se vrtat kon isto. Kible. Svi te gučat el-Fatiha. Ko što reče selamu alaikum. To nije pozdrav arapski. To je pozdrav na žiteljice, na džennet. To je pozdrav na site, oni koji go zema za Allah niven gospodar. Zato je vera trajna, univerzalna i će stigne do kada što stignuva mešarikul arda u magaribiha, desinu od istog i zapad. Zato, dragi braća, moramo da budemo